Osimanga webaza wo katonda kyaku. 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 Webamwa webaza wo. Asobola oyo baba waife Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ali mulala alina obuyinza Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula tumwesiga tuwanguzenga Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abasiraamu sola tudinyweze Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula abakirisitu okujjangayo okusaba Katonda asobola bomunonya n'omunyweza ng'owangula nende twekemu omutonzi yenka ezira musinga n'oyo asobola takolera muntu lwa bugaiga wazira kye yeetaaga nweza bw'asaala iwe nkobera kwali n'ebirwaire ng'abasawo bakubinga bireete wa mukama eno nze butinalunga mani n'eidembe bweneegemu omunene yatonda ezinesi niwo nvuma nsirikati yomba balika mikono omutonzi aliyo mwene tusanukemu abamwenda tweyagale twemba obwemba obulagati munene oyo bananza okwemba kwali kwalemairayi Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula katoiroboozi kiri neryembeera abantu Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula niwe yadibogaafuna erya Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula ennyumba y'oli muti yandibaireyo Katonda asobola bomunonya n'omunyweza owangula Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga imba nange yabadde mwene ensonga Mukama Katonda yabadde mwene ensonga abaali abeerosalosa Mukama ya abali kwa Hawaii Media bambi ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos bambi ntandise nakemba akasinza Katonda era ntandise nakemba akasolo kulumya Katonda kemba kano kalaga nti Katonda ni mwene buyinza Katonda nasinga ebyona byona yatonda igulu n'ensi mwene matendo eza kirema Katonda gabanga omusinza kaito omulemera kubambi Katonda eza kirema nga muli kumbona twize maka aga Mwami George bambi gwetwabalaga nga alina ebizibu bingi no wichi nga Vviri nabaletere emboozi ya muzoyi George bambi owema yuge abaana gwe bamusulawo era ngono alina enviri ningi ku mutwe era yatukobera ati amaze ebbanga eriwerako nga bambi tanaba olwokuba nti yali azira sabuni azira ngoye so embera tiyali nungi nabaletere emboozi ya Mwami George nga amaze emyaka nga tasala ku nviri ng'enviri daakula yenga dava mukala ya black dava bukala yenvu daira mukala ya yero hai wabula tingati yeyendera wabulanga embera yalimu tinungi muzeyi George nabalaga emboozi nga abazaire abandi yazaala abaana yayola yazaala abaana babiri yabalabira yabakuzanga idinga abaana bajja okumuyamba mu bukulu wabula ebyembi byali alowooza tebyatuukirira abaana bamusulawo abaana bamwefuukira era nga abaana tibamwena nakumubananako bakati oba afaali tibamuwa mmere twatuukira ano nga bambi George ngaasula ndala era nga omuntu yayena yali nga atambula ku kyalo ng'ajja mu nsiko ng'agema jambiya n'empasa mu myaka gye gyekizeeyo wairenga omubiri munafu yaje yanoonya obuku yaje yasaaga obuku yabuleeta wano yaguza ab'ekyalo obuku nga mwafuna 5 mwafuna 7 mwafuna 8 yagula mwakota ya chada yata mu 8 olisi yata mu madi amerere yayenga mu omundu bambi yalya otwatukira gano bambi nga enako mbino oluvera olw'okulaga emboozi ya Mwami George mudukira bulungi nga mami waifu omulungi mami Shantalo emboozi yamugemaku era yatuwa sente yakati gyogula omupaliso gyogula emmere gyogula sukaali gyogula amabaafu byona byona era katusobera nti era ajja kutwongera twenda kubona nga tukisobola mu bwa George bukyuke from zero to hero n'ensonga lwaki aba Hawaii Media tuli gano twaleeta ebintu bambi
era twera ntwabalaga nga George ebintu yali atandise obikozesa kuba emboozi enaku okubalaga George yali atandise okunaaba twali kukwano George yagama sabuni yagama ni bafu bambi yaje yanaba werenga yali azira kigo yaja mu nsiko yanabire eyo era yena yatokoba ati boti ntandise okubona ku mirembe ntandise okubona okwendawulo okuva ku ndawulere yali tanaba nene ndawulo nti anaba naba koko yawiranga omubiri empewere ku mufuwa yafuna kubwibuka werenga bebikali bityo era Katonda w'amaani nti bana ife bamuzakisa tebatusulirire bali kujja mu maiso nga bayamba bambi George baboneke nga bakyusa ku bulamu bwe era oba oli awo bamweyeko ku n'amaziga ag'abaana be ageba mutaku era nga eri omukyalo owundi nga yena wa munsi dakulira mukyala musiraamu ati mwani naze yakati Yazid nakuwire ng'okuba oti oli kwenda otewa akayumba ka George kuba emipaliso gyali nga tijija mu kayumba kano kabeera asula mu kana akayumba yakuba ati kankuya kwa kasente otandikeko tubone ne bana ife baida kutandikira awo ng'omulimu guli kutambula so mwinaze wange omulungi bambi tukwebaza nti yatuwere kasente okubona nga tutandika kuko era nga weni kujja okubalaga tulese ebintu n'enumba bali kugipima mwinaze bambi webale kutuwa bino baraka alao fikum Katonda akwirizeewo ayongera okugaziikiza byona byona akuwa ebyoyenda tijja kwerabira muganda waife Faluku bambi wera totusulirire okuba oti emboozi ya muzeeyi yakugemaku era obeere walala nife muzeeyi wena muganda Faluku nkola nti baraka alao fikum n'abantu bamwena omuli kuvaayo bambi nimutuyamba okubona nga tukyusa obulamu bwa George bambi muje mu maiso nimwe ababeeyo nga ozira kasente kwasobola kutaawo wabula ng'obeeyo ku mikutu wasaba era weebaza n'abo abali kutuyamba saadodi yamba nti niwe oba ozira kasente oba oli awo abantu ababona emikutu gyaife comment bakati no abantu bangi bali kwazirana nzire kanveeyo nambe ntole kino mu idiro so bambi tubeebaza so tuli eno olunaku lwa leero ng'ebakobeire nti twafunye ku kwa kasente akatandika nga wena bakantu tukwenda kuzimba kayumba ka mwami George kuba kala kayumba ketwazimba twaleeta ebintu mami Shatale byatuwa ng'ebipaliso aye nga akayumba kali nga ompaliso tigujamu kano akafumbiro kali nga tikajamu so no lwijinga lufu twaenda tutewo ko lwijjo lundi engera kayite lujamu so twakati tukwenda tuzimbe enumba were n'abantono enajamu ebintu bina byona so basebo ni banyabo tuli wano na kulwa leero maka ga mwami George era nga ekitulese nze ni timu yange tutandise ku mulimo bambi ogw'okubona nga tumuzimbira numba nga wendi kujja okubakobera okusinza mu ka budget kanga akatono kuba nti abantu baife tibali bulungi mu byanfuna twasazeewo nti tuida kuzimba yakayumba ka futi 10 ku 12 alumu ndala ya futi 10 ku 12 tujiteekwa amabaati tujiblastinge munda tujiblastinge ni kulia era nga nikano kabali kujja maiso no kupima wano wabula okutuuka wano okupima tuine kuncho kuleta ku material era nga ona kulwaliro nze ni timu yange bambi tulumaze eno mayuge nga tuli kunoonya material hali kujja okola mu kuzimba nga muli kumbona omukyanga gugo twamazero okutaawo omukyanga tugulese guguno tulese omukyanga tulese twakafunako ku omukyanga guguno trip 2 dilo tuditairewo oguzimba tugulese guli gano era n'amatafali gagano tufunye ku n'amatafali gagano 1305 okusinzira mu plan yange oba budget engineer yali yankobya ati akayumba kendi kwenda keero mu ndala kasobola okumala wa amatafali 1300 era banange abanamba kuna bakobera 1300 wabula tujira okutuuka eno nge 1300 tudiri kujja kumala era nga amatafali sofa maze nayongera kuku nga gano nakaleta ku kwa amatafali nga 1305 nongeire kuko olw'ensonga nti amatafali agali eno mu kyalo size ntono tini size do mutawoni ene naino so ndidi gajaino n'ekintu ekindi tujira okubona nga wetuli kujja okuzimba numba gano waliwo ekina
waliwo olukonko wansi waliwo ekiina so foundation ekujja okulya amataffaali amangi foundation ekujja kulya amataffaali mangi kyova obona tukwenteka twongereku ku amataffaali oba oli awo ebyo tuyidda kubibonanga so omulimu ni guno basebo ni banyabo omukyanga ni guno tuleseku ku omukyanga oguzimba twafunako ko n'omukyanga ogwa plaster era tusuubira nti bidda kututambuza kuku era nga woli kubona galo na amataffaali gendi bakubera galo na amataffaali 3,500 safari denakafunaku budget yange beriko amataffaali 3,000 aye tuongeire muku olwokuba nti foundation ejali amataffaali mangi waliwo ekiina wano tiwagayaga so basaba ne banyabo tuketaaga obuyambi bwimwe twakatandika butandike oidi omulimo gwagona nga togutandiseeku tegutambula ebyo kuzimbira muzeyi George enumba nzembo nenge nga ekyokubyogera ko bwogere nti twenda kuzimba numba kisobola obutakola abantu basobola okulowooza ati kalogodo nakale no leka tukolesa katono katulina tutandikeko bane ife baida kutegera nti oba oli awo kituufu bye tulukogeza tulikubimeninga tuzimbe enumba tukyuse ku bulamu bwe bambi tumweye bambi amaziga nga muli ku mulode na ese kwira cement ali wano ndese kwira cement ono cement ali wano ndidi ayi kuja kututambuza ku mu kuzimba. I have some bags of cement here. Era ndinga cement ono ali kyamaani ino kyali kujja okutuyamba kuku bambi mu kuzimba. Ife tusazizaamu okola ebindi twakati no ife ni timu ife tube eno tupichinze camp oba tugumbye ebitundu ebyemayuge tuboneke nga tukyusa kubulamu bwa muzeeyi abambi George tube eno mu kuzimba akayumba kano paka obusobozi bunatukomya ayi nga wembakobye nti ife omulimu tutandiseeku ayi obwetaafu bukali bw'amaani koina kukona bambi osobola okutuyamba oteyitafali bambi mukuzimbira muzeeyi George enumba tumutole mukafumbiro mwabe irasula koina ko bambi osobola okatuweza wakoti Yolisigira bambi zene embozi yange makoya mami George akantu kaka na katono bambi katuyambe ko kufa tuli eno tutukola tuzimbe enumba kabiri ate tulemerere no fa tukola tuwane nga tuboneke enumba ya muzeeyi George ewa tubone ebindi era tusuubira nti tulaba tufune obuyambi bulungi obumala twenda akayumba tukatuseeko tukatusa tukandizemu kuku toyi tosobola kuzimba numba ngezira ku toyi ife yetwasomeranga primary batukobanga ati etoyi n'enumba esookerwa ku waka so twenda kumuzimbira toyi ate tumuleke nga akaja mu bikado oba mu nsiko tomana oba oli agasobola okubeyo omusita gwa muluma mu kabina ati yabange enumba tajiganula mutasobola kusulamu ne yeyagaliramu so kyona twenda tuyambe ku muzeeyi tumutole mu nsiko tumufulire ku kwekine emandu eno kyasobola okujja yawuliranga mu kwemirembe bambi. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Biwawula obuzibu gezaku katonda n'omubeezi
Ya Mami George. Ya Mami George. Mami George. Mami George uli lotya. Kino waliyo kirowooza toyiddaga no wayoza ngo tikalo godo. Mpulira bulungi buli kanomero. Mlingero bakubona. Mpulira bulungi buli kanomero ekyampewa kinalinzira ndi kukira mu maanyi omusana ki n'obwire. Okuyalikira kwa mpwamu oyo wakikola yebale ne balala akadala kiyasinza kwa kikole kamwongerweku. Nawe ati baba. So tuwe twogera ku kyokuzimbira numba nga olowooza kisobola obutatuukira. Ayo tuwe twogera ku nga bigambo busaale oli kubona bituukirire n'olula tukusema material okyogera ku kino kyogera ku ki kitufu Katonda akola ebyamagero. Yakola ebyamagero era mbaire timuta kitunga kitwa nja kutandika omuwe ekitiibwa kwekyo kyengereza ku. Lwaki obeera tomuwa kitiibwa? Nti nga ndowooza nti kyenduga tasobola kukimpa. Nga byosa byabya nga tampa mbeera mboneka nga byensaba tufuna. Ayi bwe timpega ntegeire nti anenda era zina ndamwenda. So olowooza eno enumba etuli kujja okuzimba ejja kukyusa etya ku bulamu bwo? Kyama ku lwino buli muntu okukibana ku kyama ku lwino. N'okwo yanze empewo nga tubaidde akikwanani beyanza buyanze nti wakula kino yebale begomba ombona kwe nga tokusala mubona ku. Okay. So wali osubira okubaako ku munumba emblasting? Kodi emblasting naye nsubira okuba munumba esemba y'obukulu ng'amagombe. Wali osubira nti okusala ku munumba emblasting ojja kusula mu magombe? Yasubira nti asobola okuvaayo oli akuzimbira numba wagisula mu nganungi? Ng'ekyo kifu nga tikisuubira baba. Lwaki wali oweire mu isuubi amangu ago? Mba ndowooza Katonda tyanenda abaana batyo Katonda yena batyo n'abasibe batyo kendi awo nga katiko kaliko lusaga kibwendi. Ayo abaire mu ebyo oba bali 10 oba bali 10 oba babiri Katonda abongere ku emikisa. Katonda abongere ku emikisa. Oba bali mu kiro 5 abongere ku 5 bigere 10. So lowooza taba tumaze enumba eno buli kintu bire byobero liranga oti bijja kuweramu empaliso gwidda kuweramu bulungi biki buli kintu kidda kuweramu bulungi era mu kusima ndakuba w'amaani ino n'abaawo. So katubone aya tuidinga n'enumba eno okuwa nifeera tuliji kugemya tuida twakola ki ngewere ni bananga ababeeyo bananga bali eyo bangi betutambula nabo betukana b'emirimu ifa n'ababiri nga basatu bobona ku wano tuli batono ino ayi ndini tiimu nene bambi egoberera ensonga dino eri kugoberera ensonga dino okutusanga babonanga obulamu bwo bukoze ki bambi nga obulamu bukyuka kuku. So ali kujja kubakiza. So basaba ni banyabo bambi oni muzeyi joje lero busayi nebigambo byokogera linga ndibona nga bigambo bitono ebigamba azira ate omusada banga nebigambo ku kyalo kuno. So muzeyi kyendi kubona twenda kuzimba enumba ayera ali abatusubiza ku nengoye n'ebintu ebindi era tulowooza nti byona bidda kwidda. So twakuleetera sabuni ayi ndibona era nga akagoyo ina kalala omuntu wa baba nangoyoza aye ngoye nakagoye kalala kulina ngomusana gwa kamema loyoze oti wenayoza ni ditakativu wale. Okay. Walinda kumenya wabuze nakano oti omusana gwendi bebwire ati bebwire ndetire kibafu na madi ndoze. So otolaleete ngoye da kudambala oba oyenda dino engoye diba dambalwa mo ndetire daki embe doza nti eba wona kyambalo kyo nga wona abona musiramu ni kanzo abe dambalwa
olina odikolesa ntera badikuwadikolesa emere sikujirya ndikujirya nengoye njadibwala empalo yambala size meka empalo wabyerabira nabyerabira kuba buti nabyerabira angadi omaze ibanga kinga yalinga 32 okay so omaze ibanga kinga oli mungo yedino tokyusako kungozera ngo yedide nengo yo mazira de ibanga ki kwa buli wende eno nkwagala mu mpale eno engaito bino bidiko dine da kutoka ne saati maze emyaka 8 ngofo yambala ngo yedino saati ya cotton ya police ntingu mu police tatujubana omaze emyaka 8 mungo yedino tidisiga ku mubiri menze ndalira mu nsiko ndalira mu nsiko nine benja ni obuza ku family nine benja kale mwaka 8 ni nekivalo kyange kino akasana kakamu nayo Zambia byatangala mu kabiti nti buti okwoza ngoli kwozo yambala ki kwa dodo nkade nkubala mudo enado buti woyendo okwozo okyuseku oyambala ki njo mukibali nasigala mu underparty nayoza byakala ntokamba underparty nayoza yakala navwale nayoza ni mpale nayoza ne sadi nayekera naira mukibali mbayo mulala eri yambona ku wolowooza oti ezira kubona naye bakubona bakoba kubatya natambuye sawa omusanvu gw'obwire era olakuba nabwene kukona nkani nze kibambona era ezira asobola kwida kunuma nakati nakubona koyambula oyokobera ezira wolowooza oti ezira kubona nga buti eri yakutenda ati muzeyi George Katonda oyo antenda kubambula oluyutya kati muzeyi George namwaganga ali kunabatiamba Katonda yamugwesala mikono ebiri abantu bakubona wolowooza oti bakubona ai baba wale babona era ezira asobola kwida kuluma ati nakubona nti akuba yabona ngani mu buzibu bwange tinikyo omuntu ali mu buzibu tikumala bisabya ino kumwagura ku kyobwene so kumbera yobeiremu obuswavu kina kusekera ko bena ku mukyalo nombera oyamba akagoye kalala tokyusa abaana tibakuyamba tobala buswavu kibobe nabo no kusekererwa ku kyalo kuno baba wange bunene no mwidukulu wange mulamba nganseka kati oli mumbera dino oli mubera lotira kikere kitusa ibala gusado ogulalu walinga yo mutwe otindeka neka iwe sigala onze nani nebyange sigala waja yoja mbaine mukukubagibwa kwa amani nga obulesitole da abantu budifano otimbaine kulimanga byendogera baba nebyo ngandika tiko agana gaganda ugundu ukubona gukuli gwana ko gundi guliyere ugwana ko gundi gwaje kingi bantu aya ababiri wegomba omufu wafwa ndisinga aligo sibande bali mwansa tinikyo Musulamu oba n'abaana kodi basatu ogwana n'omwana kodi n'ekyana ndina sigaza bya nafira omwana sigaza kiti byana so berenga bakubona nga ekintu ekiyeyo kyona baba wange bivwe kubuvwe wate ndukolira wasibulira wauna kuncho omuntu oba n'obulumi obona mu idwaliro tinikyo nze idwaliro nsiko yange n'obuti nuboyagana buno emyaka 7 omuyigo gukairira nagema ogundi gukairira nagema ogundi gwera nagema ogundi wale kula muyigo wagema kabasa waya saga wate enkwedonga bwokibona naida nayo anikana afuna mu akote ya chada ukukibona ndimi yandu eno wawulira kawonga kavwere akebirungi emyaka 7 tanamusa ngabana basikere ebirungi nga tibakuletera eno nakola siponje nte ku munindo era bibitamu byaida nali nagala walugina alambula nga tenda birungi kuntukira byentabaneko ukukibona chokoba onkobera kukwano oti omwana omutabane we yalobera mukyala we kukuwemere lula kulala kodi bali kwenda kodi yali alikwenda kuwamere kodi kyechali okuba yamukabukira oba yakola kyawo kyonkobera kukwawo yamukoba nti tuguwamere nenkumachinga kuguwa iremere oja kuvano alika mukazi wa atawaiwe baba wo muzalame sonange yakoba ati iwe otavwa mu kalimiro kange bumo bwali nawe nawo njire kutakula kubwala kyando kicho obwire nsire kumuna yako nomugo tiyabula nabwo bwana buto bwemana bwana yale mera ku magulu abi twino musada balamba bati abana makano obunanza bwe yakatiwe otavwa mu nyange ndakutema temera omwo ndatwala jambya ku masini mutabane we naliko bewe nkutema temera omwo bakule mu bitundutundu kale iwe kutema temanze kale omwana yaita saga nga ajja kutwala ku mutwe
Mega amalira myaka 7 ni wabitawo watu. Ni wabitawo natu kente mukubalaza. So era achene cho mubwine kuwanba mundaze nga tulikuyiwa na amatafali haiwere kutulamusa. Era abantu nabankobya ati noyo mutawene wa Muzeyi George were kutulamusa yeso no butagamagani baba utomwenda haini ifu abaligo akwako kutibana mwebale mulimo mwebale ebye mulikola bana mwebale kuba tuidinga yuwona avao ifa tujja kuida munumba tujingire were bakyalo era mwana we nayi kujja okujingiramu obakaidu kulo bamwe nali balo bakaidu kuna kalira muki mwe aye akoba nti byoli ko ati mugasa bino akulamusa akumale kumuka gogwachi oliko liraye nziyoli ko lani no mugaso kuye lwachi akuwe empisa aina kupita kubite. Okay. Era niwe mfesa wenu. First ya sukari ngira munumba ya kubemizira. Ya fuluma yalira. Makanga yo alabyeyo. Wofasa yana soka kujja munumba kuseka kusanuka. Kukubamizira mali. Ati olumbe lujire. Kisenge alaga isanu ya fuluma yalaga enaku. Olikutimana. Bicho bibani nimba kuluba nange mwena mutu mbakoleyo mutu mwena tubana go tabatoma ndamifwawo nebe bya muganda woyo. So ato omugala ina taida kuwano. Muri siti nabatola mewe ndikuchuka ne goma nakoma ngamba wechuka tinalire fene tiya weire mu muri ebo yakama nazeku ngereza kaniri yako kebaliwo pegano obo musubira mu kikabi. Akatiko kazalibwa katya kali kwa kandi nuka male na kwitano obasuru kuvuga ku wansi nti ndikufuna spare ya Yolisigira ngase ya bi kali babu ange byembale ndimu katonda yabanga kolebyo mu ngeri de we balino kuba na mugwiza mutulumamba omutulu omwize mamba tama naloza wagama kwigumba kuba mwere bakuli ataloza ngona bakubwereki igumba so wamwiriza kwa kanufu akutwala wampisa nola ekyo kimuli kola ku kyokola ku kiwenjiramu mpisado tinicho niga nona buli abakubana nabatali kubana bali kati yo yavwaga ye mama wa muzaye baleino ikisira kya kulindiramu ebizubi byali otuwa bitegeya olikuchigana yandire mwendeyo akasana yamukwa totola munde yesulo gasachi abali bawo enda yagirekamu wakula enda yakula yakuzala. Okay. Yakusomesa watu kama mbere do kuyamba ifwe abateyamba. Okay. So akamere ketwa kuwa kawe kali kutambuza bulungi oli abulungi. Tofunye obuzibu babona nti oba bajinaga bakola ki eri omundi kuli era abantu bati angati tusobola kumuwemere baona kuncho ba mufuginkiza ati Muzeyi bamutola kwemere abe byona bina bidyo mwesete bidyo ndi akumpolanga bichayogerwa mpola nti ne bilangiti mapaliso bidomo kwe biwabuliraku nti gujja kutunda ki ebilangiti n'amasuuka guje gunwendaye gugule mwe abe ebyo bitumbiko esemyaka mingi wata kitunda byamuki ntunde ekindi titunde ebyo wemba nfire omusikasi gazaki bakanga tibire bayi bamuwere ekyo kitunda baba kitufu bintu byogerwa bityo nayo wakiwulira nsubira bityo biri umuntu atogwa yali tinikyo adi gujja kutundamu wabiwulira buwe tinikyo abirangati Muzeyi George ebyo bintu ali kujja kwetonderamu nti ekiri kyakuwera obuwe baba wange mutabani oluyi baba kimena amateeka. So bambi kankuleke ojoli ekamereko ifa tuli wano paka enumba eno wenatuka paka obusobozi bw'onatuwako leka tukole kutubone tunatambula bambi oni Muzeyi George nze kulwa nange kantola omukisa bambi okwebaza abatugemeireko mami wange omulungi mwanaze wange omulungi musiramu nkweta musiramu mukyalo ono mwikiriza ino musiramu wa idini ino yankubye ati Yazid tandikira wano mukyala ali eyo kuliya ayo yankubye tayenda kumwogera mainage ayankaka ko bakuboti mukyala ali eyo mwaina wange idini ino so mwainaze tuyanziza era ndowooza oli musimu omulimo gunguno tutandise koko bambi webali ni muganda wange bambi Faruku wena webali kuba na mutima ogwo webali wena okuba ati no Yazid tuida kubawo niwe okubona nga tusobola mu bwa Muzeyi
bambi George tuyanze ino era tusaba n'abantu mwena mutweyunge kuku tuboneke nga tukisobola bwa mwami George twakatandika kukubutandike tukeetaaga obuyambi enumba entulese ku kubi bino aye tujja kwetaaga ebintu bingi enumba okuwanga mu bidi so mujye omaiso mutuwe ku buyambi bambi buli saa ino tiimu yona yemeire kunze ninze omumuli so mutugemere kuona kola nako kasobola okuyamba okukisobola bwa mwami George bambi twebaza bambi mwe bali kutwesiga tichangu kwesiga muntu kumuwa kasente gotaidi mombo nawo bone ku masimu gaimwe mubona ku TV abandi timundi physically hewa kote katwesiga akafubuka kano atenga n'emyaka je tulimu abantu je bakoba ati abo bayaye bambi mwatwesiga kyamani ino era tuna bambi kyongera okutuwensa twakati no bye tukola abantu batusima era batwesiga so embere tuweri muzeyi muzeyi mwene kyalo kino donkobere katono kano muzeyi bona baba ndienga gyoli emereyo omwami ono mwogeza ino kuba niyandeeta wano neyanegaire eno yakati Yolisigira omusadola ali bubida nkutwaleyo kunabandobye nga ndowooza nti tinaba abetaafu benenda so muzeyi ebyali ebyogero nga tubyogera ku bwoge nti tukwenda kutaawo numba olibona tulese ebintu obina lulisimibwa oyogera kikumbere neriwo nganzo ngaifa abakulembeze tusima busime enkola yemukoze yemuli kuyamba muzeyi mwingire kubanga embera efira tuzira busobozi buyamba musaado oyo nga twenda ino aye twena tuli bobi aye twako nti amuna nakusaba nti dotuyambe oba oli awo abana wakatwala omukutu kuliya bayamba ku muzeyi aye kiwako kye twakola kyatukirira twebaza Yolisigira omulimo gwo tukozeemu webalira twebaza abagaba b'obuyambi bebale ino era bakolenga batyo n'abandi abali obubi babongere so olowooza enumene kujja kutusa ejja kutuseeti ekifaananyi kya muzeyi George n'amaka gano okutwaliza awalala enumba eno ekyusiisa eno George olw'ensonga alani famire waire abaana baali tibamukyaga ayi ku nkomero bali mwenda olw'okuba nti balijja okukola nti ng'akayumba kano oluisi ne mwedukulu wasobola okubaamu oluvainuma eyo so noonaafuna ekifaananyi kirungi ino okuva lwewaida gano ne mutandika okuva omuyambi era buli omusaadde ali atambula bulungi natuuka n'okuba nti emmere eno ne mwongeremuku amaani magulu muno ani n'olusozi alina supiidi n'okulya alya bulungi era ali kunirira atandise n'okulumuka twamukandi mwingire lumuka kukoni na olusozi akati kangezeeku neerondi aku bulungi so abagabya b'obuyambi bongeremuku kuba okulya ali kunwa n'akayumba kano kakyusa embeera era saano buli muntu ali kwebuuza bijawani wamwingire bijawani wamwingire abandi bali kwenda era saa no kwingira kwingira mu bungi saa natukana n'okufuna n'omukazi yabairaze atukana kuba ndawulya kwa abakazi bali kwate singa muzeyi agana ojja wamuyamba wamufumbiranga akamera abakazi ku kyalo baliko batya singa mwingira agana twandide twamuyamba eriye yagaya twandide namuyambanga kunamukumira twamfumbira akawunga afazali abagabya b'obuyambi batuwanga yakasente twena nalyanga kwali kumufumbira benda bintu bya muzeyi aidi omukasane weida wano nazala wakana akalala aidi nga nababa amateeka gakoba ati namwandu asigaire womaka nabamwene maka gotavwa aba mutufu okubaawo kuba nabali kuyamba muzeyi lwaki tabaawo alina okulya ebiriwo nabali kuyamba muzeyi so ife tukoba bukobe nti webale naddala iwe Yolisigira mwene webale kutuusa mukutu guno ku bantu webale obuyambi obwo ni muzeyi nakukoba lasula mwisanda kisala ekirituuka jayo okumuyambeko okubeko wereze obuyambi tubone wereze abagabo obuyambi tuyambe Yolisigira Mungu akuwa mukisa n'abo abagabo obuyambi Mungu abagazikiza ensawo daabwe bongera okufuna era bongera otutaasa embeera butyetereiremu okutuli ku bulungi kutuli kusanuka twena tuli basanufu ng'abakulembeze ab'ekyalo kino nganze defense ow'ekyalo natuuka okusanuka ino era ndi musanufu nize ni n'abali obubi naye nakubandika nsooke tuyambe nki asooke tugye mwingire ono muzeyi oli aliwa muganda wana muzeyi mwingire munaida ono wano so muzeyi donkobere ng'owekika nina bingi byendi kwenda ono n'owekika mwingire George muganda wo mwene imwe abaana batuuka okubasulira
nga mulingira bulingira abaana bemwazaala mbukiri baba wakusooka ekika kyaimwe tikyayola bulungi lwaki mutaawe embeera mu kika nti abaana bawona ku nkyo babaninira bintu byabwe bitonga ebya bulido webale nno sebo munamawulire nkwebaziza baba wange era nkwebaza n'essanyu ly'amaani Katonda akwongeremu ebyo olikola byonna bibe nga lazima bikwakiza. Ekibuuzo ky'ombuuza baba okuzaala nno gayamba oli eramira wa mukisa odda walowooza oti ozaire nti ada kuyamba ku nkomero yakuleetinga down. So nife twena lutubu twali mu kika kyaife twalowooza nti Mungu atuwaire izaire ayi lutubu tusigaire baba. Okay. So iko omwana wa muzeyi George n'okulya n'okumula musasa sobola nife twena tubise ku bise wano mwabekika temwataawo okumpenda deta abaana bano ne mukoba aida akuba amavyeri muzeyi we nenda okutegeeza ebigambo by'okubinda ku history y'omwami ono nene nze yoli kubona ali kwogera nze ku muganda wange n'omwana yagamba muganda wange ono yamutwala ku igombolo okumusiba ng'amulanga ettaka lino lyatagula ettaka eryaife eryadadawo lalambaire wale Chokuwa omwana tayenda baba yaloba okumwabulira itaka nga tayenda ayinda obwananyini bwona bwe kwani kuye mwene ekirida kuba nti obaki yagema baba wange ono yatwala ku igombolola mwene nze n'ime yawo yaliwo na twaja twasibayo na kulamba twatawusa baba yaira wano mpagani okubona okuba lwaki timunga bambuye kibako lwaki timubawo ni mutawulusa wotawulusa nobonanga ekintu kiri kwida ndowooza kyokola osobola kusooka kukireka ng'omuzaire ili balyanko wosiko obiri ku oira nali nekyo baba. So kye tulikola nga imwe baganda ba George tubetu tubabona nga timuida alifainuma nze tutandise kola mutandise okwida era obaire watulaga nga oli musimu oloza kiri kujja kukyusa kitiya kifane kya George kino kye tukoze ekikuba nga tumutera ne baziza lata wange mwana mawuli ndera muguno mulundi gwakubiri ndi musimu ino ayo olw'okubanga baba waife olalambaire wale yatuzaala mu bunaku nga kiyatulekera itaka gatulekera itaka twayongera okutakwa abaana batatuyambye ndowooza onfuna bulungi baba n'olwekyo ndinda okutegeeza nti nambuula gano muganda wange nze ndya kucwada mmega kunaalya aye nga ntuukani gano nayenda okutumbuka okulira era lwali lulala munange wuuyo ndikwogera kawulira yandeta gano namala enaku ibiri naidda yali ali nga nkoba ati nenda kwetuga oyo yaenda yaite George yaenda kwetu George yaite namukuba nti George mwingire ekikweisa ki yakuba ati mbwene bwene mu kika kyaife kino ekika kyaife kyabaisimunage ife tuli baisimunage ono ni nkoma waife mu balenzi George oyo nze ninze kabudodwa ole yairaku ndiko babalenzi ono yasembayo mwife ayo kyewunye bwana babu wange bwali otinsude ebyo byona bibaawo lwakubanga tidda kulimba nti twategeka aye bitwategeka byatuwiyewo kuba twategeka gazira mugumba aye abaana betuzaire batuletinze down omwana okuli emere n'atoola emere n'ajuya nkuluya gano owaise gano n'afuka emere ati aye atagere baba kakusulandala wana era nakuba omukabati nkuboneko owo yemere yakamukazi we lwaki akuba ekigambo ekyo ng'omwana adaaza okumutwala mu ntumbu muno kumutayo ndikwebakiza irala ino seba bana mawulire Mungu abongereku emikisa abagazi yikiranga biboneke kuba tumwena mu club ino aye nga bwe bizirayo aye mwenda kuyamba ife abakali eno amina ekyokubiri ndikwenda okusaba kintu kiri kyala olwaleero mwe bana mawulire lwakuba tiddi ye musinzirira ayi mufuuse kika kyabaise munagano gitu mwena muligano sawe ni mufa tubazika gale mulimbo nakyo tufujene kubanga mufuuse ba kika kyaife mututwaire wala nzo olwaleero luno okay nze ndi kumuka matafali ayi toyinza kunkoboti zimbira George mwingire nombeyo zani nze mwingire tisobola lwembeera ndina abaana 10 bali bulungi asula Kampala aye zena nsigala nga bwendi kuyiya mbewo ntya abaana mbalesi abaana twabaganda okula mu plan tibabafa no iwe mwene wefeku so ebyo ne byene ndo okulambulira muganda wange onazalibwa enfuni okwega mbi oli kwogera mu butono bwa Katonda nkampere mu kwamani
nekolera ebijja okunamba mu bukaire kirowooza nti omwana najja okunamba abe era ekyo omwana nkitewo nti waliyenda alikola ali kuyamba ate omwana ayamba muntu akuba ati lataaga aziriike oba ali ku kitanda oba ono yakuba ali kanjeeyo mbone aye mu bulamu buno tomulaajanira n'abaana betuli kuzaala buti abayenda ofa atwala ebibyo era nenda okwo kyoba obweneka nsiimye olwokuba muganda wange ono baterege enumba eno yendi kubona keneyagala yendi kubona kenesiima nasooka n'abuuza nti olwaleero George ninze mwingire twantu batu bamwingire itobaka tuvuirewo ajja okuba munumba muno nani aidha mwana wange mwidukulu waife naidha okwidda munumba yamu oba mwidukulu wa Salu naidha okwidda muno oba mwidukulu wa Kidomu naidha okwidda muno kati ife tujja kufuna ki aye kino kyona kyendi kusinzako okusanuka kenebaza kino ndi kukireeta kyakwega oba omwana tabalamwisa oba balamwisa ife nga ab'ekika nimwe bwe mbakweba n'amawulire tubegalala tuzimbe ekika buyaka tutambulire mwangu esaana kale bambi muzeyi toyanzizaye mbiwulire bambi ebintu mbiwulire ono muganda wange yazaalibwa 1962 nze nazaalibwa 1958 ayi nenda okubera ise ife mulala naye atusaada ati mulala so munayogera naye ekyenviri nasobola okufaako bado tulivaako kuba buli muntu ambuuza ate ekyenviri nimwene muzeyi gyo yitaba mulambula okufulungi ku kyanviri akati alina ebizibu bye apegano gambaba oyogere bulungi oidika nkutegeeze omuntu yaba kafiireku menayire engulu nakuba taziriike ku nayire engulu osaba busaba obulamu bukute olulimi okutera nayatuza n'owulira kyokoba kati mpagano gamala ekiseera ko ekistadinga ngeri wobako munaze omukobya yatola yakoba yaira mu formula yoli kwenda nekyo baba tetwenze bambi abantu bangi bali kwanga ati mukwa muzeyi atole kwenvira kandi mwana muzeyi akaina ebizibu bye awona kuncho yatola kwenvira kai mwawulira ebintu ebindi ati so muna so envire tine ekikulu ife twena tuliga tuli kuyamba muzeyi teka nti tukwenda tuambe muzeyi lwanvuride akole ki ife tulikwenda kukyusa kulamu asaba kuba nenvuride aye nga adiyonda anaba sabuni yaniriza tubona abakaire abatambula n'oluvuringa luli tumesamesa alukuba mwena nkani biki so ekizibu tikyakusala kumvure ekizibu twenda buyondo aliwo kyenenda kubuuza muke wange nti okusinzira ku madaala gano gendi kuba n'amatulibona gano oidhi abakazi begomba katono mukazi oyinza okusongola enkumu zondakomya kati omusaza yasongola enkumu aye ndi kubuuza muganda wange olimu amaanyi agafuga omukazi abana ali tajja kukiramu ali kulya kumere mali mwene yakoba nayogera ko kunaye gano yakati mbwake esobola akagali kakasobola ekyo tidda kulimba omuna mawulire imwe nga mufuusa ab'ekika mutambule nifwe oyo twenda kufuna omukazi afuna omukazi abegano abakazi benda obwire tibuli kisero oti ndi kujja kunonya nku ambegano nti abakuba ngalekere n'okunonya dino kwambagana bufunanza bufunye nombe eriwo bidomolo biriwo ngatenduka bulungi mwena ajagerere nga kalya bulungi mukazi amukumi kyenda yazaala ko bakatokato yazaala ku oyo omuntu tukama omuntu biwachi twenda yazaala ku era nenda okutegeeza kyenda mukazi nga yazaala ku enzaala emeka ni de bayina bayitano afala enzaala itano ningi nawo taida n'abaana be bona wano okay kyoli kuba kituufu aye nga aliwo kyenenda okuba nti okusinza ku kituufu oyineku omukazi yabanga amaze okumanya kali kwenda gano gashuwe nti libitisaawo eno alekera abaana yadda yatukuuma gano twena abakazi twafunamu abaana gano batuvaaku bali waabwe aye tebatolekera gano abaana nze mbe ndowooza kyenda kawala katokato akakabitegera kamutigetiga omubiri ogwo gwiremu ku amaanyi katokato kituufu kituli kunoonya mukulu bana muwulire memale muna mawulire ndi kusaba ki galiwo mwingire George abara ali munumba muno ng'ebirooto bye biri kumpi na bafu buli lwaloota aloota ki bafu ndowooza nfuna bulungi olw'okubanga bali munumba atya singo olwaliro yaba n'omukazi ono talogootana era bujja okukya nga tayiddika ensi etambula etya so nze ekyo kyendi kusaba mukama wange baba
nti mwebale kyama kiri mu bakazi lwaki mulowooza muti mwami George gaba n'omukazi munumba afuna emirembe n'okulamba abatakale ekulogota nakyama kiri mu bakazi oidi ni mwana muto webali yalla ebyama ebiri mu bakazi olwali luno nti omuka wange ono saawa eno nti gabaawo okufa iteeka ojo okutya kunkyo nga mwana muyazikire kakyo kankyogere ayi lazima ni statement ife tulema okukola nti ono yabaira atya olwali tuli kutaawe enumba eno naifo boti ali kutaawe boti saawa eno enumba mpaliso biki ayi tidda kulimba nti n'omuntu akuba ati bintu byamwebikira ayi tidda kulimba nti yabani mukazi we tutuuka twantu n'ab'ekikaniimu abanamawulire tubuuza mukazi ono yabaira atya kuba muno munumba azira mwidukulu buli kunkyo mwida mwebisabisa mwakona mubona akali mulamu babbe yasuzemu nebaza abantu bano bona abali gano abali kubudaabuda George mwingire tidda kulimba okobye wano ekibuuzo ky'ombuuziza wakuba otimaze ekisala kyeneke ndidda wano aye ngaimwe ab'ekikamba tebabonaku nakanti sore obaire nga lazima nze oyaba ayasaganku nze ntambulira mu bigere bino munaalya ndowooza nfuna bulungi ndikutambisa dda ntambula menafuna ekyokola ki ekyokulya kuba ndi musuubuze so kye ndikuba nti ofunye omukisa guno wandagaana gano aye nkwebaza munamawulire banange banambebaza George onsuubiza okumpa akemba tuve gano tugolole so bambi oni muganda wa George ye nambuwa ebintu yabiwira ku mikutu ebintu bino wabibona ku mikutu ebya mugandawo nabyagana luyira yirere ndikujja kuluyirere bali kunguza ndikugula kabuzi kola kati dobone bona muganda wuno ali kubwemba dindu nerondere mwana nakuyanga bona nakubanga ntirirya so idagano George buli muntu alikwogera ine ebyabakazi bali kusibako okasobola ebyabakazi muzeyi soko ido obega wene gano ebyabakazi baliko bokasobola tikasobola waire kulya nakunwa nakulambala setako koinuma gano lwaki otya omukazi obona nga amaani nawesa akagali kalegeya oti ofira mu miguwa bina bibona kale sima bambi bali kutuwa obuyambi abatandiseewo kino mami waife oyo yatuwaire akasente omukyala ali eyo musiraamu ino omukyala oyo ali eyo yabayo n'abantu abandi muganda wange Farouk mami yatandika ku mulimu gwo mami Chantal yena ali eyo abantu bangi Pamela Muhanji Hweres bangi abayenga bakati no Yazid toyanza oidinga eyo ne yatuwa ku sirinje 5 ku isimu esirinje 5 nakante esirinje 5 lwakitampeza antere ku editolayo owoti omuntu esirinje 5 ayenga sente baditolayo ko esirinje 7 lwaki batukema webaza katonda kyakusimanga simanga webaza katonda kyakusimanga mwidene simanga sokolobyosa simanga kyakusimanga katonda kyakusimanga simanga webaza katonda kyakusimanga simanga webaza katonda kyakusimanga simanga webaza katonda kyakusimanga simanga webaza simanga webaza katonda kyakusimanga simanga webaza simanga webaza katonda kyakusimanga simanga webaza ndimwine so bambi tijja kuswika gano ifa tukali eno ku kamera nili chain bambi yentambulira ye bambi mwebaza licheni yena abane emirimu gye ejimuyamba okufunisa abantu bakokulya aye yefuriza kale yakati no Yazid tuje mu byacha tuje tuyamba abantu ngenda bakuba nti mukubi wa ndongo aye tuli eno kasoka tutandika omulimo gono licheni tansulirire tubena twidana yeno twayamba abantu since morning tukali kulya tulimbi naye tukola tubonenga bambi tuyamba baboneka ngo obulamu bwa muzeeyo no bukyukako tuna batuogerenga kutomana
nti tulina kinene kye twakola okukyusa kula bwa muzeeyi okuva mu mbeera eno yalimu era ife tusabanga Katonda n'omubezi waife nga natukulembere twidinga obulamu bwa George buli kujja kukyuka se ndidinga denengo twida kufuna edindi Katonda era kutuyambe engoye dino tufune edindi twide wano ngo yambere ku engoye enungi nga n'ekikalu okubye envu yetu twida kuditereza butereze otemu ku perfume otambula ojalumya abakazi ku kyalo kono George ojalumya abakazi sababu sabenti yakanyumbe kanaba kawoire nga tufuni amani tomana nikasa tudakufuna kasala kona tukutole mutadoba abakazi bali mwabwere nze nkwenti tikasobola kagali tikasobola gali kusamba tokasobola kusamba oida kuba oba wagalangatananga ogalangatana oidi ogalangatana oba wagalangatana sawa eno bukyakyusa muze yaliko atakasobola abantu baliko ati eno enumba okugwa enda muko omukazi anamukuuma tibenda bawunda kuncho nga muze tali kwigula bakati yafuire kalanda menga muzira muntu so bali kwenda muko bafune muko omukazi muze yaliko ba takasobola kuwanga yakairika ibo kyogera kuki kati muzeeyi itaziteke kitwaire kisera kinene ino nga bino ebintu tabiriiko therefore atekwa kubiira kuki mpola so ekyokufuna omukazi oba omukyala nze nkisemba kuba kiringa bwoba nga okola ojja mu jimu wakola bintu so at a certain time wabanga tokakola ki tokaja so kati okwirayo otekwate kupikinga kuva eno wansi mpola so ni nensonga ya muzeeyi abantu bakobanga eyatambira mu nsiko ngano nyenku obwezira yena yagwikiriza ekyo njizira ku bukakafu era tisobola kukyogerera kuba nkizira ku bukakafu aye nga generally twenda ino okwebaza media platform ya imweno jemwa YY media jemwa creatingirawo atenga mujikoleisa ino mujibisemu okuba nti mutukira yala ku muntu ono asembayo ekyo kitufu ino era nze nenda kubebaza bwebaze ate nayenda n'okwebaza aba sponsors baife bano kubeera kirungi kyona kuba singa mubalaga babanga tiba twaire buvunaanyizibwa then era tuba tuzira kye tukoze eki tuzira kye tuba tukoze n'olwekyo twenda okubaza most especially YY media ku creating this opportunity olw'okuba nti obuzibu buliwo mu byalo abantu abafaanana nti ni muzeeyi ono bangi aye titusobola kubatuuka ku mu kiseera kitya kirala aye at least bwe tubanga tutandiseeku nitutegeera nti ku level eno mwingire tumaze then tufunayo omuntu owundi yena nitumala kidatuyamba kwino okuboneka nti tugezaako okusolvinga ebizibu eby'abana Uganda kuba abana Uganda generally tuli bubi aye twenda okunokola yabo nga omuntu ngono atasobola nakubanga yetuusaako ki facility eno gye baliitaawo kino ekizimbe kirungi kuba kidamu yamba okukyusaako embeera y'obulamu bwe kuba abaire tasulanga kuna mu cement enumba nga eri cemented enumba nga eri plastered so omukisa guba guidye nga olwaleero ali kujja kusula mu numba eri cemented then that is a very big opportunity era twenda okusaba nti musigale nga mukola omulimu guno mujje maiso ate ni Katonda ayongera okubagabirira kuba byakwewaayo bwewe kale kuba tuli bulungi twanabere nga oba obusente buno tukati no leka twefeeku abambi tufaayo n'ekintu ekindi muzeeyi kyenkusaba bere baliko wali tobisuubira mu mbeera y'olimu tugezaako kukyusa obulamu bwo so ife tukiidi ife nze nibalanga bali kuyamba tudinga akaseera koli kubita mu kazibu twidinga twakumpalisayo solo kwanga nendo toida bwire lowooza tuli kano Katonda kino kyeyankwera kikino wali tokisuubira wali dinga wasiikina so ndidinga nkusaba otafuna kikama kindi mu bulamu bwo tuwene ku bantu bangi betuwa ebintu awona kuncho olwoisano eringi mawona kuncho nga yakoze ki
pressure etolawo abantu ba mirundi ebiri ng'oniize ino era ng'osanuika ino osobola okuna kuncho wawira mu leisa ly'amaanyi n'ebirowoozo nga sobola nga tuli kusaka niwo tuli kwemba aye nga wingira mu numba omwo tulambala okubyamu engeri ebakusulamu emyaka gy'omaze ng'odagadaga abantu bootedde bali kukuyamba towona kuncho babimpa gwaki olikubona abandi mpaire tibali kumpa tinikyo bano babimpa gwaki era bukyako omuga olukunoonya nsayengera twekugifuna so ife mu bino byetukola tuza mutima mubi gonagona nga gwe bayogera ku bavubuka awulira ati abavubuka bayamba abakaire ayenda mikisa gya mukaire ajja mu irometi bamige sente ife tuli bagaiga we mutubona era obuyambi bwatufuna tufuna baana ife n'abakolaki ow'ekikumi so ebyo birikwogerwako oba kufwa nfwe bantu ndabutafwa so bambi tukusaba obe mwikaikamu ekintu ekyo kino kiwe okyeyagaliremu otabamu wasiwasi puresha dikendere kikyo tuli kukolera kikyo tutujja kuida nti oba ofuye twenza itaka ery'abaana ba ifo lero mala tukugemya nga ifo twegwera nka tuyamba bangi abayenda obuyambi betuwamba bangi so ifo kitwena just tukyusa kubulamu bwo anse koba nti oyali starting ke mubire wamufuire nalikola kubunanyizibwa obwo ebibuzo bitibanaani ni tinikyo niwe ebisayizo mwakola kunabataka biki bona bagituja kufamu n'abantu weewo tubane oyo oba bali 10 bali emera ati bano tibana gaitaka tuno obuyinza bali banabo lero ndi waidonzirawo abali bawo balikola ko ebyo muzeyi toyanze mwayoga nabo mu ngeri esaanire kale muzeyi toyanzisa ebigambo muzeyi omalirize ekyo kainda okoba dakikandala bali no bali alaso nendo okuba muganda wange ono ebbanga lyatwaire nga timu fumbo buti sawe nalinga omwana sawe nilikuwa bukoboti muna ojeyogereze ku mukazi waabwe nole kuba mpagano yetya aye ndi kusaba abasabe abagabirizi b'obuyambi bwana abamugayira amaani n'okwera mu position entuufu n'okuba nti kikuba mpagano abalafuuyisanga bano fuuti ndala buti sawe nali kujja kufuuyisa fuuti 2 nkakasa bulungi nti munange ono adda kuba mu bulamu obusobola okuma omukazi ekyo tikiti munkola kidda kutambula obulungi so iwe oli wa muganda wo iwe yogera ni muganda wo mutandika okunoonya abakazi fatuligo iwe yogera ni muganda wo era yogera ni muganda wo ifo gwe ifwe gwa kutereza bulamu bwa George tuboneke nga tumuzimbira aba George afuna omukazi batafuna ebyo tibitugema ku bulamu bwo tutujja kukuyingira mu bulamu bwo fatu kwenda jasi kubonanga bulamu bukola ki so nakyo muzeyi kale eyo nembere eriwo era omulimo bambi basaba ne banyabo omulimo guli kujja mu maiso olwina lulu bali kusima enumba nene eri futi 10-12 ye tuli kutaawe enumba eno ejja kuyiwanga luyi lulala okusinza ku plani yaifwe so neno tuidinga enumba eno nga Katonda n'omubezi waifwe era kiri kujja kulema enumba eno eri kujja kuwa bambi era abantu baife bali kukola obutaweera okuboneka nga buli kintu kijja bulungi ino so embere tyo weri bambi tiri kujja watujja kuswikawo abakali kusubscribe please go ahead and subscribe tujja kukowa kwebaza mami goifo mulungi maina wange owampaire obutandikiso otijja otandike ngaku tuve mu byo kwogera ko bwogere nti twenda kuzimba numba engeza kikolebwa obula wakwetu no wanesiga wako tujja ogula amatafali n'ebintu ebindi otandika ko mulimo tuwone ebinakoma bambi nkabuke nti baraka Allahu fikum Katonda ayongera okuwa byoyenda byona bambi muganda wenge Faruk thank you so much mami Shatal bambi nkwenda ino mami Helen mami I love you so much mwena Pamela abatuyamba mwena banji ba Aisha tusobola kuba malayo mwena abantu banji yo meso nokutuyamba Katonda abawe ebisingawo era abawe yomusinga kwenda awobulanga mbya byona tubendeza obulamu tubendeza obugaiga tubendeza okuba n'abaana abalungi family enungi bambi ndi Yazid Yolisigira chain camera osobola okujja wagubera chain ku mikutu gyajo na social media chain ali ku TikTok chain ali ku YouTube chain ali ku Facebook bambi ojaga abona byakola chain abaino mu bya muziki nzina abamu bino ebyokuyamba abantu ebya YY media ojja bambi wa mugoberera so tujja kuswika wano ifa tukali eno okutusoa
nga enumba eri kubwekomye nga akasente katuwaire kuko aye bambi tukaenda buyambi bwaimwe kobana kwa kona tulina kubona nga tukyusako ku bulamu bwa muzeyi George eyali eyafuuka ekyokusekererwa ekyokugeya ku kyalo kuno ekitiisa ku kyalo kuno bambi tulina tubone nga tumukyusako ku abe omuntu mulamu yena atandika okujja ku nimunkiiko ekyalo yena atyame nga awanika omukono bamulonda nga tebakuba ati oyo mulalu yena ajja kwogera ki